Sono Linda, questo mamma. Sì. E oggi facciamo tiramisù, i dessert dolce italiani. Dolce italiano. Dolce italiano. Sì, sì. So, if ina chanin tiramisu kan siam do na tiramisu chu Italian dessert ani chu I kan pa du ber hi nya siam thiam ro min ti min ta he andu ha min zur tir do na chanin hei hi artui var khanya machine hian kan ti phuan cream kan siam mo chanin ka delete palai shem dove la Mettiamo la crema. sì heavy cream hei hi chu artui engle chini fian nga le cheese cream ti polanita bo chan heavy artui var Questo è il bianco dell'uovo, sì artui var ti pontenen khan ti hanin kan mix le ta a it's okay ka video nei sa song ka delete fake mistake in ti pal thil thu in ka khur char tu na hian ka thin rim lu tu khi buona Questa è la crema. hey hi a cream tour thui ang cho Ok. Allora, siamo pronti per montare il tiramisù. okay Lo mettiamo qui. I hemi plate hi tiramisu kan siam na tur atopa kan da na tur Caffè, coffee. hey hi coffee Amore mio. Così. Questi sono i pavesini che diventa molto più buono. hey hi biscuit nya he biscuit hi pavesini atui lu pavesini tiramisu siam na biscuit nya mo chan hey hi kan ti dan tur chanin hemi biscuit hi hemi coffee a hianin I zuk cha lep rei cha lo tur zuk ti hu zoi tur ni chumo ta hian cream kha ti kha na da ta ni Un mo po' di crema sotto. Così. cream kha ti hian ni ti daranga Infine. chanin Pavesini. biscuit kha I zuk ti hu lep tur ni chu ti hian coffee a khalin biscuit khati hadin I coffee hi mo ti dan chu machine kha ta ka shelo machine a khalin an hmai brat tui kan da ta chunga coffee powder kha kan da ta chanin kan chhuang tok ta aron steam chhuak atui kha ron steam chhuak thin ta ni chu ni chu kan mang ta mo mo ti pal thil thu in inge kha ka video song kan nei sa te chanin tu na mi khi kan ti tirin a cream siam artui eng kha chini ne na choka chanin parmesan cream te ne na mixa chanin fridge khanin rei lo te kha kan da zai ni chu chang khang ho po kha ka delete de ya chang cream kha ti han chunga da a cham biscuit dang khati khadin atlar le don ani Due strati di pavesini perché altrimenti diventa troppo mattone.
okay. Chong ni chawin na ti don ni Solo chu. 2. Chong ni chawin ti don. A chong tam lu tuk chuanin I atui tur angin atui lawa. Iti dan ani chu hemi thlen khuta asyam na khu liam pui ki nei chuan ni du chuan chong thum pun biscuit hi di thei amo. Kan vo in tlai dessert tur. A chong ni na. Kha a chong ni na khati khan cream khan I atuam le amo. Ecco qua. È quasi fatto, eh? Si È anche buono da mangiarsi fra un po'. atui viawang. Kan pai na du lutuka birthday a po tiramisu hi chu I a birthday cake kan ya a birthday a cake dang hi du vela mo tiramisu hi birthday chanin I tihanin kan siama achunga beti kan da Questo è il dolce italiano. sì Dolce Italian italiano. dessert Sì, questo sì. Un dolce italiano. Alla fine ci mettiamo il cacao amaro. okay chocolate dark chocolate amaro, senza zucchero. Ecco qua. Qui così. a powder kha o Eh. achunga kha phul don ni mo È buono buono. Eccolo qua. È pronto. No, ho detto compleanno di Michele sempre Sempre. faccio la tiramisù. Kan pa birthday à, chan hi a birthday cake nya ba. Chu wang cha din bai pasal te thil ai du em kha chu ka sam tham ve kha ngai shem. Anu ha min zur tir ta ni. Ti ha din ka ena le pe ka kai ma ka samang. Si? A posto, Linda. Ah, in frigo? Adesso in frigo, sì. Ok. Poi stasera dopo cena lo mangiamo. Ah, tihan fridge kan da nga chuanin I tlai chu ei huna chu ei khama kharin kan dessert tur ni chumo. Okay. Ci vanno 3 uova. Sì, artui pathum. 6 cucchiai di zucchero. 6. 6 cucchiai di zucchero. I fiang ruk chini fiang ruk. Bravo. Caffè. Caffè coffee. Sì. Il cacao. Cacao is cacao zu chocolate powder. Sì. Cioccolato, Chocolate sì. powder, sì. E pavesini. Pavesini zu excuse me. Pavesini zu biscuit. Inge kha tiramisu siamda biscuit. Bisogna separare le uova, mettere i bianchi e i tuorli in 2 insalatiere diverse. Dove si lavora il mascarpone bisogna lavorare i tuorli d'uovo con lo zucchero e poi si versa il mascarpone e si tiene in frigorifero. Nel frattempo bisogna montare il bianco a neve. Quando è bello montato si mischiano tutte e due, si girano dall'alto verso il basso, verso l'alto e poi bisogna assemblarlo dentro un'insalatiera come vi ho già mostrato. Okay. Artui kha kan siam dan chu mo na china khan chu video ka delete pala kha din kam mi still ni chu artui kha a en le a var kha kan separate ta ni chu cha din artui en kha sugar chini fiang ru kha I kan mix ta ni chu
chuanin chumi zo crema cosa crema parmigian No, mascarpone. Mascarpone. chuanin chili fian ruk le mascarpone hi explain dan tur ka shelo mo mascarpone he chu cream engawani cream ang lampang chi kha ni chu kan mixa chuanin fridge khanin kan da ta ni chu chang fridge khang kan da ta chang kan da chung khanin artui var kha machine khan kan tia chanin hei aphuan he ta lian pui khatia ron phon to nuwa khanin chumi fridge kan da hau ama kan mix ho nen khan tang kan mix le chanin chu chong chu ni mai chanin video in mu ang khanin coffee khan biscuit ka heta zuk dip zuk cha zoya lak chwa kan clara plate khanin chang khami kan cream sam zong khati khan kan plastara chanin chumi chunga chanin cream plaster chunga chanin biscuit chu anga yang cheng kan tili cream kan da li chanin khami chocolate powder cacao kha thingpui fe clip na intihanin tiga kampulai share osi happy yamo tiga kampulai share kasi ang tu asya yang fe si tiga kasong ka ni mai chanin kina chanin tlai cho kan nga kan kho nga tlai cho kan dessert tur ni chu chani kala hole don cheu dia bye bye photo Ciao ciao. Sì, vediamo come è venuto. Senti Silvia. kan lau cha yang si ya kan lau cha yang Dimmi amore mio. Amore della nonna. Vuoi Gemma? yes to da dia Sai perché sta risando tutti? Non ci crede che c'è tutto questo pezzo di dolcina? italian hao chan mo tu chan mo don da Buono. buono Gemma ti dà ka Com'è Gemma? No. Madonna Gemma be careful yum tilero Gemma Troppo stai ti do tala Ga. Kati sung kalau ni se tui lutuka chan mo tumge mi lau shu na kha ping kap mu sau to la ba Italy ti ni pronounce tu ni lau Italy ronda Italy ni lau mo aram he to ha chanin Italian ti la chan Italia vero Italia or Italy non è Italy. No, non ho capito. Tagliamo? Si? Tu na chan kan dessert siam kan lau etong amo. Kan tiramisu anya. Tui don sin. Buono. Kan tiramisu siam kan siam chang kan fridge kan da chara chanin tu na chan e hun to ni si je ma pun yam ta e don ni kha kai chai ro kha chai no why Nonno? itsin ro sugar tam tu ka Col dito, col dicco. tu don sin Gemma Silvia, iktin mo? Italia. Si, Italia or Italy. It's not. Italy, nilaw mo English pa nila.
Italy or Italia? Amo, casonca. Spaghetti, pizza. Sì, sì, pizza, 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 cantiando anche pun che ticina, it's not pizza nila, pizza amo. Tipot kani sila kan lo me kanin mule chap dona bye bye. Ciao. Ciao. Ciao ciao. Anche Gemma. Gemma. Ciao.